Maya pabengi po kaya kayo. Yagpang tayo po, ing kapasalamatan dading makatuki. Alyanige Antorno family. Amelita Balyaser, Dr. Conrado Balyaser, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Mayet Santos, Carlos Luis Palo, Jacqueline Co, and Buringa family, Patrick Pangan and family, Noel Lumbang and family, Ars Sinamban and family, Gigante Dison family, Jonas Gueco and family, Lou Paras and family, Edith Yoshida, Gina Yumul and family, Yeng Katakutan and family, Cora Maglaki, Grace Sembrano, Jen and Enrico Lucas. Yabe tala po din kayadwan ng dating makatuki, Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Christine Ann Malik, Edward Joseph and Eric Joseph Malik, Martina Elaine de las Alas, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Sharalyn Passion, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Salde and family, Priscilla Manalo, Flora Deirit, Reynaldo Pagyo, Natalie Joy Soto, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios, Chris and Leah Jacobe, Aldrin and Rizalean Granda, Dil, April, Joy, and Joan Arcebido, Olive Mercado and family, Irene Villanueva and family, Nicole Yumul and family, Joren Villanueva, Mike Anthony Vergara, Charmaine and Angelito Injonco, Roger Vergara. Abetala rin po ding malagwang kapaldananda di Mary Ann Elbida, Nasenciana Miranda, Elizabeth Flores, Patricia Manyacup, Venus De Terra, Christy Canlas, Andrea Pineda, Wilfredo Munoz. Panalain tala ding maldang kaladwa lalong-lalong na di Sister Amelia Sarmiento O.P., Constancio Escolastica, Jesus Ruelio, Ernesto Pedro, Concordia Aguida Pepe Jr., Benedict Yusop Rason, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Roelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotibo, Romeo Caringal, Regina Di Caico, Julian Di Caico Jr., Ruben Enson Sr., Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loreto Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avedaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avedaño, Amanda Sagupan, Marieta Avedaño, Vincent Benavista, Alberto Pasion, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yuto, Patrick Jonas de Guzman, Elominado Giao, Roman Giao Sr., Antonio Giao, Melchor Magcalas, Josie Magcalas, Elyung Magcalas, Rizal Daluson, Joseph Napes Jr., Liz Angela Napes, Jonas Pagyo, Eric Jan Iosa, Romel Iosa, Justin Sinamban, Leonora Malyari, Jasmine Pason, Ryan King Garcia, Baby Agle, Edelberto Gigante, Pelomino Dison, Roelio Las Pinas, Gabriel Coronel, Francisco and Modesto Granda, Eneroso and Corazon Paras, Frederick Glenn Mempin, Pablito Patricia Almacao,
Godefredo Emma Jane Castro, Romeo Clarita Angeles, Jesus and Virginia Villanueva, Carlito Liwanag. Panalain tala po ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin ang mainlan kingkayang pakalulu. Ing magbisa po, kaya katamongin, iyapin po Reverendo Padre Marvin Sinlao. Ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwai, pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwai, pagliligtas niya sa atin. Kilagyan ng ipampo ni anak ng poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, lugod ng Diyos, at ing pamakayagyom ng banal na Espiritu, manatili kay kayongan. At keka antimurin. Uling ita mismo makapakatapa karing makatawong tradisyon, kabang magpabaya tamo karing manimunang disposisyon ng Kristyanismo, sisantalang yun rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat, magmasusi karing banal a misteryo. Ikang mibulalag karing makasalikot dang parasan ding sablang tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang dinatang ban miganap karing batas, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang ke kaming santungan king oras ning kaligaligan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Dios sa mayupayang tuto pakaluluhan na katamo, at yung pangapatawad daring kasalanan tamo, para titasanang manatili king tune at tapat akasalpantayanan kaya, ang gaking idala nakatamo kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, iparalamo ing upaya ning ebanghelyo king yato, anting metong nga babye-bye lebadura, metong katman mo sana king Espiritu ng Kristo, ring hausan mong may bye-bye busal ning yato, at busal ding kayang pigagap, sopan mula king obrarang mitalakad, king nanangga mong kayarian keti king yato. Iti aduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Dios, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Sukat yo kaming tunggen talasuyo ng Kristo, at may panibalan karing lihim ng katutuan ng Diyos. Metong yaing bage mayayawad king tawong mamahala, yapin ing maging tapat yasa. Alang nanuman kanako ingatulan nyo ko king piyokuman. Uling ako man, atulan ing kanakong sarili. Malinis ko konsensya, dapat naburing sabyan nita, king alakong kakulangan. Ing ginuya ing matul kanako, inya kayo sukat mamatol kanino man, bayo miras ing oras. Manaya kayo, ang gaking panyatang naning Ginoo, amunye kamasalan karing mga lalamalihim, at mibulalag king makasalikot dang parasan, ding sablang tao.
kanita natanggapan king Diyos ning balang katawo, ing kapuryan amangayn tulid keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan, ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Magtiwala ka, king Ginoo, at dapat kang mayap. Ban payapa kang manuknangan, king labwad. King Ginoo, panintunan, ing tula aburi mo, at kayang pagkalog, kapag nasan ning kekang puso. Ing kaligtasan, ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo, ing biyemo, king Ginoo, manalig ka keya, at saupana ka. Pakit ng maslag, ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, antingal do, ning kaugtuan. Ing kaligtasan, ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Marawak kekang painggulutan, ating mayap kekang daptan. Ban manatili kang atin toknangan, uling kaluguraning Ginoo, ing katuliran, inyading taong tapat keya, kapilan man, enala painggulutan. Ing Dapot kaligtasan, lahiring darapat dewakan, kaya lang wakasan. ing kaligtasan, din taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ya ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Saupa nala ning Ginoo at iligtas, ikabos nala karinggamat, ding taong marawak. Uling ing Ginoo, yang pagsantunganda. Ing kaligtasan, din taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Parangalantaya po ngening maya pabalita. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako na. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo At kaya ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ngararing mapila na tao kang Esos, parati lang magayuno ang pon manalangin ding alagad ng Juan, at ang timurin ding alagad ding Pariseyo, dapot ding alagad mo, elamang iling kimpamangan at pamaninom. Nga nang may kibat Esos, isipan nyo kaya ring bisita king kasalan, makapagayuno la kabang kaya berepa ing lalaking kakasal? Agyang makanano walila. Dapot datanging oras, amikawani niya karela yung lalaking kakasal at kanita nala magayuno. Sa edita niya namang Yesus karela, iting talimhaga nga na. Alang taong kakuwang kapiraso, king bayong tela, baning panagpi, king lumang imalan. Nung daptanay ti, apiraso ni imalan ng bayo at iti kapiraso ng tela bayo mi bage king luma. Alam mo namang taong maglulan bayong alak karing lahon na lulanan amegawa king balat animal. Nung daptanay ti
ing alak abayo, at dasana la ring lawon na lulalan, at miyugsemo ing alak, at ding lulalan, mangat dasla. Sukat ilulan, ing bayong alak, karing bayong lulanan, agewa king balat animal. E naburining ninuman, ing bayong alak, kay ba't nang may kainom king lumang alak, ing lumang alak, manyaman, kesa king bayo. Maya pa balita ng Ginoo. Kapuryang keka o Kristo. Makalungkot to potang ding tao lulundag lakagad king mabilis pamanatol tang ras judgment sabihan da. Ini pong sitwasyon na ini yung meging sitwasyon ng Ebanghelyo tamong yeni. Kasi instead na lawanda kareng followers ng Jesus ing kayapan agagawan da, mas dininandang pansin at dinanda pa dapat pansin ding halaga ditang fasting and praying. Ne? Din pong ausandang kritiko, detang borinang, detang mamansin mong mamansin, ne? Usually, alalang aproban king gagawa na ning tao. Nune, ing pahinto ng damo, itang mali na ning tao. Fault finders, Sara. Nung ala kang gagawa mali, paborin da kareng kritik eh. Pero pachetik ka nga gawa, metong yan, aruno ko. Sigurado, idaguldan eh. Kumbaga, hawas kanyan, maninton lang busbos. At po tang busbos da ka, oy tana po. Nakanyan la rin kritik, habitual kritik. Ne? Nung pekilandaman tayo po, ing mumunang pamamasa, ano ka rin sa sabyana, nung makanano dening tao Korinto, mapilan karing tao king Korinto, ne? Matsura la sa sabyan ka San Pablo. Ne? Didespise day San Pablo, atulan day San Pablo. Ano man na pero mapilon mo po. Anya isan Pablo, king mumunang pamamasa, migsalita ya. Ditak mong, kupansinan nga na, andyang nano pa yung sabyan nyo. Andyang nano pa yung atol nyo. Ning ikayo mismong manatol o yung batasyo, masyadong importante ni kako. Uling bahalo ko, ing tunay manusga kako nga na, ing hapong Ginoo. Datang panahon, ing hapong Ginoo, yung manusga kanako. The Lord is the one to judge me. And it matters little to me whether you or any human court pass judgment on me. Malam I don't care. Daw makanyan. Because the one who will judge me is the Lord. Uyteng mahulaga kaya. Nung nano ing sabiana ni ngapong Ginoo kaya. Alway tang nanong sabihan mo kaya. O nanong sabiana ning korti tamo kaya. Ing bahulaga, itang sabihanan ning apong Ginoo kanako. At ining uri ning espiritualidad ay ni, tutuyin ni kay katamongan. Nahamon niya ni kay katamongan. Ne po? Ne? Naingapong Ginoo mo talaga naman, ing makapanatol kay katamo. No one is capable of judging anyone. No one is capable of judging anybody. Ne? Uling, yung espiritu ni nga pong Ginoo, ababasa na yung intensyon na rin puso na ning tao. Pero yung tao, nayabasa yung intensyon na ning kapara ng tao. Gusto ko ba? You cannot see the intention of other people. Tama ba? Uling ita, kanyang kilob. Imo nga kakita mo, itang visible. Ne? Anya, kompleto yung litrato.
Anya gustuin nga pong Ginoo kita sinabi na, eka manatol, bang eka mayatulan. Uli nung lalaman may nga pong Ginoo, yung mga tingkay manatol, pero itang tao, ang nakatang kahilig manatol. Nakatapang kahilig ka rin marites. Ano? Umiyuso yung marites, nakamaki-uso-uso. Ano? Lumiras ng kang marites, at balo mo naman tutuing marites, tukunangan mo na keka, nakamaging marites mo naman. Ne? Buk sabihan, mo nakakalat. Ne? Deng, onengita mo, wari. Mas buritang pisabyan, yung matsura, kaya sa aking mayap. Mga nyan, madalas ini. Pansinan niyo po ang Junkin Diaryo, nalo na ring headline. Gawin niyo ring headline. Mayap laba, Marok. Ding headline kinjaryo. Na? Wari ding matsuray lang nga. Mo matsura lupa. Data mga tsurang bagay lang buridang i-highlight. Kaya internet, na yung sisikat. Datang viral, datang skandal. Ale, istumika skandalo ay nuko po, panakitan niya. Pero istong mayap ya, di man pansinan. You see? Nakatang kahilig manusga at manatol kimbage-bage. Tanay man balo yung tunay kwento. Nga pong ginupin nga ako penya mo nga tingkay. Inyang tsukin din naman manatol. Itamo, alatamang kay nakatang kapanatol. That is something that we have to think over. Bang kanita itamo po masyadong maliligalig, karening chismis, kareng nanong panyabyan na rin kaparatang tao, alwalang maging basihan tamo, mula piplis. So na yung piplis mo, nga pong Ginoo. O nung please mo rin tao, mo naman na, please. Agree? Because you cannot please everybody. Tandaanan mo, ating mikiborike ka, ating mikiborike ka. Mo naman na, puro ring tao. So, ano yung pakaramdaman mo? Nga pong Ginoo. Huling later on, yang manusga keka. So we do not pass rash judgment on other people. That is the first point na dapat tamong tatandanan. Kaduang punto na ng kikatamong ebanghelyo. Dito pong ausandang methodical people. Dito siya methodical, budi sabihan, step 1, Step 2, Step 3. Itang disukad. Gawan mo niya naman. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Kailangan tukyan mo nga ni Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Pwedeng Step 1, Step 3, Step 5. Pwede. Istong gawa mo yan, karang methodic people, may pate kayo. Uling rigid la. Nung naming sasabihan, yang tukyan. Makanyan na po ding pariseyo. Mimuayang meto nga taong methodic po tang binayo membagya itang akasanaya na. Detang rigid, detang tutuki mo, kitang literal la, tatuki kay bagay-bagay, mimuala. At oyning senaryo amilyari king ebanghelyo. Ba, nga da rin yung pariseo at skriba, Iwan Bautista, dahil halagad na, magayuno la. Ikami man, magayuno kami. Aba, ining gagawan tamo. Ngayon ding kalagad mo, magayo, no? Iyalwa, datang akasanayan. Ikaw po, anyami mimuala. Tandaan tamo po yung ginutamong Yesu Kristo, in kayang gagawan, bala mo, describe ning kayang tuturo as a new project. The message of God is a new project. A new project, i-introduce na, kining akaugalyan. Bala mo, ating meto nga, at yuko kaya ng pisamban, ating bayong project, dapat ma-integrate. Pero huling ako bisa malingas-ngas, mimimuha kayo. Di nga pong ginuding babiya na, new wine, this new project is the new wine. At huling new wine niya, kailangan bayo itang lulalan. Buli na sabihan, nga pong Ginoo, we have to welcome Him in new ways. Marakala parala ng pamapipakit na ni nga pong Ginoo.
Bangkanita misadsadya mo itang akagawian tamo. And sometimes, pumayap itang ang nakakitang akaw galyan. Because life is dynamic, not static. Yung say static, itang ama kanya na mo, ama kanya ni biye. As time goes by, magbayo. Kailangan susulong. Kailangan ating improvement. Kailangan ating pamagbayo. Uling madalas, potang ating pamagbayo, kukontrata mo. Kasi mituran niya itang akaw galyan mo. Malyaring ka mag-participate. Malyaring mag-participate. Kining bage-bage areni. So, uyan mo naman yung kadwa. Changes do happen in our lives. As we go on, and we have to be open. Especially mo naman king hapong Ginoo. Uling ihapong Ginoo pasiwalat na yung presensya na king aliwang paralan. That's why we need the promptings of the Spirit. Bang kanina turuan na nakatamang maging makabuklat ka rin pamagbayo. Rin pamagbayong makasanting at makakayap. Kasi rin nyo po kining apo, naman forever, makanini dati, makanyan, ngayon sasalese. Uling mag-introduce kang bayo. Ikway po, ingmumunang pamanupad king bayo, makalingas-ngas. Pero potang kasanayan mo it becomes good na. Bala mo yung pamag-wear pong mask, ayan. At tatandaan nyo, yung mumuna tamang manyulod makarene, karakal mag-complain. Pero ngayon, ilawin mo, uling misane na, kaya nakoko, paintunan mo, papota ka layo. Babalikan mo pakimbali, nung wala kang face mask. Pero kanito, kukomplain kang kukomplain. Ale? Kasi iting migbayo. Kailangan ma-introduce So, pwedeng ka makabuklat king bayo. O yan itang sabihan ng bayong halak, king bayong lulalan. Kamangabit, may datagpian, kamangabit, kamangabit tagping, keng lumang imahalan nga na. Kasi yabagi. So, pero na sabihan nito, we have to be open. So that these changes would come. Tamo dapat maging rigid. Tamo dapat maging sarado isip. Kawangi sa milyari kareng pariseyo. Kaya katamong ibanghelyo. Uling sarado la, kaya tangakaw galyanda, ayan diyang nanong gawa na ni nga pong Ginoo, milub. Ayan, ano mang ba yung project, introduce na naman makasira, kining akasanayan datatanggapan. Makanya niya po yung mensahe ng Ibanghelyong yeni kay katamo. So bakalan tamo at bambage, tamo manatol. Kadwa, maging makabuklat tamo, kareng bayong malalyari, king kaya katamong biye, king kaya katamong paligid, bangkanita, maging boring imbiye. Tandaan nyo, potang maging rutinary na yung bage-bage, yung mismo nga pong Ginoo, palya na kabitis, bangkanita sumulong ka mo. Huling nung mag-static ka mo, manatili ka makanyan, mayap. Kailangan gagalo pa rin. Kailangan susulong pa rin. And that can only happen if there are changes happening in you. Kagalo, nung alang magbayo. Kanya pabustan mong datangin lalo na nung makakayap kay katamo. Amen. Ginoong Hesus, emo binang pagnasan ing kekeng panluwal a pamanupad, matutula ka king kalinisan da puso ring tao, ngaming manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ulitan taya? Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang Kristiyano, mi bayo la sana kapamilataning bayo ng turu, ning kadwang Konseho Vatikano, ay nagyag ning Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kailangan manaral ka ring aliwa, kapilan man sana, ela mamiloso po, o babye oratorical, a obra maestra, abukod mong paraking palakpakan ding tao,
nunemunyelang patutukang Kristo, king kapaniwalan amit mong kababan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin hanggang makaramdam king amano ning Diyos. Agadla sanang mirinan at tanggapan danoman sanang mitmong tula, ding misyonerong miyatad karela kang Kristo, at king kayang mensahe ning kalayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan mabibye malapit king lalaking kakasal. Kapilan man sana, etalulub king isanumang pamakipagkompormiso. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, mo kailangan ng panluwalming pamanupad dapot, mo buring ilako, uling balo mo, ing pauli ning tao, kailangan mila, ba napapanatilyan mi, ing kaya kaming kasalpantayanan at debosyon. Agam padan minoman sana kambe, ring malino kaisipan, at pusong mitmong lugod keka, at karing kaparaming tao. Ika mabibye, manggaman king alanangga. Amen. Ulining kayang kayapan, ibyetala kaya ding ayining gamatamu, ding kekatang sablang dapat at kapag nasan ibyetangan kaya. Mandalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King kapurt kaligay ning kayang lagyo. King kaya katam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tinubod meng kaya kang anak, ban iligtas ing mabilog ayato, kapamilataning kayang sakripisyo. King upaya ni tingayin, sopan meng meto balayan, ban akat mune ing yato king espiritu ng Kristo. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuma natili akya kayo. At kaya kan Yat timor. nayo ring puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginua Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa Dios king alanangga at lubos mayupaya. King lugod kaya kaya lelangan ing tao at inya mga intulid diyang mi parusan king kaya kang pakalulo kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilatan na ring anghel at di sablang koro ning banwa mitmong kapag mulalan lang sa samba arapan mo ing siwala may makisan metong sana king karela kabang kakantare mitmong tula ing dalit ning kaya kaligaya
at ngaming sasabi, kakanta. Banal, 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 yaing Ginoo, Diyos yang mayu, payamip, nuyaing banwa, Hosana, Hosana, King kakatas, katasan, banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayu, paya, mipno yaing banwa, mipno yaing yato, King kang ligaya, mapaladya ing daratan, King lagyunan ing Ginoo, banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayu, paya, mipnuyaing banwa, mipnuyaing yato, King kang ligaya. Tunay kapin banaloy pay kay panibatani sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamay lasat kamatayan, kinuwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuwaning kalis. Pasibayo ang pepasalamat keka. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iti ing kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanang gantipan. Amibubo para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me tea, Cristo me bieya, Cristo datang, yapaking kawakasan ning panahon. Datang, yapaking kawakasan ning panahon. Datang, king kawakasan ning panahon. Inyang yan gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli na mebya ning anak mo, darahon may akeka iting tinape ning biye, ting kalis ing kaligtasan, layon ming pasalamatang keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ki kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan meoy pa, isanta iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganap yak ilugod. Kambe ng Francisco, akya kaming Papa,
Ati Florentino, ang kaya kaming obispo, ading sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, adi sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan kapamilatan ng Yesukristong kaya kanganak. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyosig pang mayupayang tuto, kagumning banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Maging kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kay mikabos king kasalanan at maligtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. At king kayupayan at king ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at umayapan may ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at iliya sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimuro. Ipakit tamong yenimi kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kongan.
Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yato. Demuke kami ing kapayapan, biemuing kapayapan. Biemuke kami ing kapayapan, biemuing kapayapan. Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayaos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matangpang tanggap kaya ka. Dapat, ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to separate it from you. Amen.
Siklotamo po. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially children and elders, remain safe from danger. Please, do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father in heaven, honored be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lukluk tamo po sagli para king kapabaluan. Dakal pong salamat ka ring sasaw, ang pong susuporta king kaya katamong strain. Ngayon po mumunayang biyernes na ning bulan, atin tapong second collection. Den pong pondong ali kum tamo, magamit la po para king kalinisan, ang po pong maintenance na ning kaya katamong strain. Ing maya pabalita, king bulanan ng September, available na po king kaya katamong religious store. Paingatan do po ding sabla para karing mapag-abuso king paligid na ding strain. King daratang nga September 8 po, pag-celebran tayong coronation na ning Birhen de los Remedios, ang po yung kayang birthday. At intapong misa kining strain, 5:30 na ning gapanapon. Mag-offer tamo pong bulaklak, pero po agkatan ding sabla na instead na bulaklak indalanda, magdalala pong food pack, kalupa na po ning abyas, delata, noodles, gatas, kape, antimurin po yung hygiene kit. Alimbawa po sabon, alcohol, shampoo, toothpaste, and toothbrush. Para po ibeta mo karet ang kapatid tamong makailangan. Dakal salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, darakayanan mo kami king maglapo mong lugod, at pagkaluban mo king bayong tetagan kaniting pamisulo-sulong Eucharistica. Manano na sanang ding taong ausan mong magobra keti, king yato, maging masikan nan lang saksi, king katutuan ng Ebanghelyo, at gawan me sanang metong amabye pangatsu, busal niting yato, inke kang Santa Iglesia. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin para karing pamamindisyon magdibusyon, ing ginumanatili at kaya kayo. At kaya kaante mo. Manalangin tamo. O malugod po mamakalulo, isyag mo kambening banal a krus, ingalang ko pa sa lugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo po ding paniga po, ding panalangin, ding balang metong kay kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwa lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalob yu po ing kayadwanan lalapit ding maniga po kay kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alob ababalikan kay kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesa ni lugod da kay kayo. Kapamilatan ing bendisyon na iti, aga nakada sana ing pangako da kimbinyag na ikamu kabod, ing karela luguran at soywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ni Lourdes, Panalangin mo kami. apong mamakalulu, Pakaluluan mo kami. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tuto, ipating anak, ating banal na Espiritu.
Amen. Ing misa mi daon mena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Himingat po kipamanuli, masikaning uran. Magrasya, Diyos bengi po kay kang.